Hello guys. Tu ni ko ahi, tu ni date yata now. 12 na. Date 12 February 2026. Ni ko ahi. Mai kana so hi. Hi na ka mai so ga ge ote. Ge bo. Laya ki koi ho hi. Mai pal hi in ti ho tu ti ho hi phu chon the hi ta ja chu tu ni khwa hi kan phu chon ti ho wang kan phat awat ja man la yen ki mai hi in mai pal he yo si mai pal hin ki so hin ti tu ni khwa hi achunga si hi to kan ka achunga si lo langa kapu ding kan phu chon ding hetai ti chu ka ga si don om hen tin